ni nyuma y'intambara imaze iminsi ibera mu burasirazuba bwa Kongo ihanganyishije igisirikare cy'icyo gihugu FRDC ndetse na M23. Nk'uko bikomeje kugarukwaho n'ibinyamakuru bitandukanye, abaturage b'i Goma batangiye guhunga. Ejo hashize tariki 26 Mutarama nibwo mu mujyi wa Goma hari akajagari k'imodoka zivanze n'imodoka za gisirikare FRDC, iza UN ku ngabo ziri gucunga umutekano zoherejwe na UN arizo MONUSCO ndetse na SADEC. Izi ngabo zanyurana nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politiki Kanyuka, yavuze ko uyu mutwe uri mu nzira zo kubohoza abaturage b'i Goma, abasaba kuzabakirana neza. Yabasabye kandi kutagira ubwoba kuko babazaniye amahoro. Umutwe witwaje intwaro wa M23 wateguje ko ushobora kurwana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, MONUSCO ndetse na FRDC, ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 mu gitondo cyo kuri wa 23 Mutarama 2025 binjiye mu mujyi wa Sake uri mu birometero birenga gato 20 werekeza i Goma. Nyuma y'amasaha make isabye ingabo za Loni ndetse na FRDC kutivanga muri iyi mirwano. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politiki Kanyuka kuri uyu wa 23 Mutarama 2025 yatangaje ko nubwo izi ngabo zari zaburiwe bisa naho ziri kwitegura kurasa ku birindiro byabo kandi ko biteguye kwirwanaho. Ati nubwo twamenyeshe FRDC na MONUSCO ko AFC M23 nta gipfa nabo cyangwa se ikaba idashaka ko bagirira nabi, ibimenyetso byose bigaragaza ko biteguye kubatera kandi turirwanaho. Amashusho yafatiwe mu muhanda Sake Goma mu gitondo cyo kuri wa 23 Mutarama 2025 yagaragaza ko ingabo za RDC, iza Loni n'isa SADEC zisa n'izihunga zerekeza mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ku ruhande rw'ingabo za RDC bivugwa ko zatangiye kwifashisha indege z'intambara mu kugerageza gukura abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Sake. Ntugende udakoze subscribe kuri Oparion TV, kandi nawe wayikoze ukande like na share, dukomeze kubana kuri Oparion TV.